Rere tharikira cia kiumia kihituku kanitha-ini wa ACK Witima Othaya nyereithiete na mbere kumenererio na makiria ni mwena wa mung'ethaniro. Riu President William Ruto ni ayumiritie kwariria uhoro uyu rita ria mbere muingi-ini. All arms of security must ensure that our places of worship are protected from unnecessary and useless and retrogressive fights and politics. All of us have platforms outside the church where we can conduct our politics. Kwa hivyo tushirikiane hivyo pamoja. Akiari igongona-ini ria kanitha wa Pefa mwena wa Gikomba Nairobi kuria kumagaritio ni atongoria matiganite, President Oho ni arutire ateti mukana akimoria matie nyumba cia ihoero na metheme na mutugo wa kwaririria ngurani ciao cia kiuteti makanitha-ini. Siasa tunaweza kufanya, uongozi tunaweza kutafuta, lakini mahali pa Mungu, pale kwa madhabahu, kanisani, ni pahali pa heshima. Tusilete siasa, tusilete chuki, tusilete ugomvi, tusilete fujo. We want our churches to be a place of peace, a place of seeking God. Ruto Oho ni athiete na mbere na gutetera mito yake ya gwetha itena ria keri thirikari-ini. Biblia inatufundisha ya kwamba Yesu atarudi tena mara ya pili. So wakati mnasema two term, mjue kuna two term ya Yesu kurudi na mjipange. So hiyo two term iko na maana mbili. Iko two term ya duniani na iko two term ya mbinguni. Mujipange na two term. President Oho augite thirikari yake ni gukora ikinyitanira na thirikari ya kaunti ya Nairobi niguo kung'ethanira na thina wa gikorio ukoretwo ugumiire kaunti ino ya Nairobi. Mihang'o iria augite ni ikinya rimwe ria gukinyaniria kioneki gia gukinyira bururi wa Singapore. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Kate Muthoni.